Amakuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwa nanjye Habimana Abdou n'amakuru agarariwe na Alphonse Kwahirwa ikaze. Makuru yo muri joro tubabwire ko komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwirane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena yagiranye ikiganiro n'ibigo birimo igishinzwe amashyamba n'igishinzwe ubumenyi bw'ikirere bagirana ibiganiro. Ibi biganiro byagaragaje ko kugira ingengo y'imari nto n'abakozi badahagije ari imbogamizi zituma hataboneka umusaruro byatanze. Ibi bigo byombi bikaba binengwa gutanga umusaruro muke. Kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye. Ikiganiro komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena yagiranye n'ibigo birimo igishinzwe amashyamba n'igishinzwe ubumenyi bw'ikirere byari bigamije kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yerekeye imihindagurikire y'ibihe yashyizweho umukono i Rio de Janeiro muri Brazil kuwa 5 Kamena 1992. Senateri Profeseri Jean-Pierre Dusingizemungu avuga ko kuba ibi bigo byarashyizweho mu Rwanda ari kimwe mu byazanye impinduka. Ikintu mvana muri ro cy'ingenzi nuko icyo u Rwanda rwakoze cy'ingenzi no gushyiraho bino bigo. Duhereye wenda nko ku kigo kirebana n'iby'amashyamba, byagiye bihendagurika biva habyitwa amazina nk'igihumbi. Meteo twabaye muri umujyi kera turabizi, ahantu twavuye n'ahantu tugeze ubu ngubu na biriya byuma dufite n'igiciro cyabyo n'ikiguzi cyabaye kugira ngo u Rwanda rubone abakozi bafite ubushobozi bwo kubikora. Ibi bigo byerekana imikorere yabyo imbere y'abasenateri bagize iyi komisiyo byagaragaje ko kugira ingengo y'imari nto n'abakozi badahagije ari imbogamizi zituma bitabona umusaruro byagatanze. Amashyamba atanga imirimo, amashyamba arwanya ihindagurika ry'ibihe, ariko urebye ingingo y'imari igeramo mu by'ukuri ishyirwamo kugira ngo dukomeze kuyabungabunga neza ni ntoya. Icyo ni ikibazo. Ikindi navuga dufite ishami ry'ubushakashatsi ariko mu by'ukuri ntabwo rifite ubushobozi buhagije mu by'ishami bizabashe kuzuza inshingano ryazo. Aho ubu ngubu muri laboratoire dufite navuga ngo tubasha kumenya ubushobozi bw'imbuto kumera gusa, ariko ntabwo twitwagira kuri tekinoloji yindi nk'iziri mu buhinzi. N'urugero n'abakozi ubu bahari kuri structure, hari abakozi 101 bahoraho n'abandi abantu 132 bari mu gihugu ahantu hatandukanye b'abakorerabushake dukorana umunsi ku wundi, kuko hari aho tuba dufite ibikoresho ariko tutafite abakozi. Umuyobozi wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Honorable Murangwa Ndangiza Khadija avuga ko kubera akamaro ibi bigo bifite mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe no kubungabunga ibidukikije bitakabaye bigaragaza ibibazo by'ingengo y'imari kandi abakabifashije bahari. Abyizeza ko Sena igiye kubikorera ubuvugizi. Ibibazo murimo kutubwira bya budget research zitagenda neza, imirimo kuba mudafite employees, hakabaye hariho iyo importance dukwiriye kubiha. Yego twebwe dushinzwe ubuvugizi tuzabivuga n'ubundi, kuko nitwe tuvuga, nitwe tugera hose kuruta abandi banyarwanda mu mwanya turimo nonaha. Ndibaza ese ababishinzwe iyo importance bo ntago barayilinkinga Minecofin, izofonerwa zakabaye mugana mu buryo bworoshye. Ubwo abagize iyi komisiyo muri Sena baganiraga n'ikigo gishinzwe amashyamba n'igishinzwe ubumenyi bw'ikirere bashimye ubwiyongere bw'amashyamba n'uburyo igishinzwe ubumenyi bw'ikirere kigenda kivugurura mu gutanga amakuru y'iteganyagihe. Ku rundi ruhande ariko abasenateri bavuga ko hakiri ikibazo mu micungire y'amashyamba n'uburyo abyazwa umusaruro. Kwigira isa Flash mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, ahari abaturage bakorera n'abategera muri centre ya Pfunda ihuriweho n'umurenge wa Rugerero ndetse na Nyundo mu karere ka Rubavu bagaragaza ko bakeneye ko muri iyi centre hashyirwaho ahantu imodoka zitwara abagenzi zihagarara ngo mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'akajagari n'umuvundo usanzwe uhagaragara ngo kuko bibangamira abacuruzi n'abagenzi bahategera. Rafiki Kabenga yanyarukiye akurikirana inkuru ku buryo burambuye.
Centre ya Pfunda mu karere ka Rubavu ihuriweho n'imirenge ya Rugerero na Nyundo. Mu masangano y'umuhanda uva neza mu mujyi wa Rubavu ukomeza mu mujyi wa Musanze ndetse n'umuhanda uturuka mu karere ka Karongi ukomeza za Nyamasheke na Rusizi. Imodoka ziturutse muri ibi byerekezo byose ari nini n'into zigomba kubanza guhagarara ndetse hakaba n'izihategerereza abagenzi. Ibintu abahagenda n'abahakorera bavuga ko biteza akajagari k'abantu n'imodoka, ko haramutse hashyizwe gare byatuma ibintu birushaho kugenda neza. Ese gare yagutse byaba byiza kurushaho. Byabafasha iki? Byadufasha kuko ahantu hagutse birumvikana. Gare turayifuza kubera ko hagize gare natwe twaba tuboneye kubona. Iyo gare yabafasha iki? Yahurira abantu benshi natwe tukabona aho natwe tukabahereza imyenda. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu by'agateganyo Nzabonimpa Deogratias avuga ko mu bikorwa remezo akarere gateganya muri aka karere harimo no kubaka aho abagenzi bategereza imodoka hagezweho kandi heza hajyanye n'igihe, bityo aha naho hakaba harimo gutekerezwaho. Hari umujyi w'akarere nk'uko bivuga ntabwo wagukira Pfunda gusa, ahubwo ufite imijyi, udusantere twinshi tumaze gutera imbere, umujyi umaze kwaguka, umaze kujya mu mirenge myinshi ku buryo umuco wari wamenyereyeho kugenda n'amaguru bava mu murenge umwe bajya mu wundi ntabwo bicyoroshye cyane ko amahirwe asigaye ari ahantu menshi hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Rero icyo twababwira ni uko turi mu biganiro n'inzego zibishinzwe, abikorera, dushyiraho uburyo abantu bagenda batega za bisi bimwe yakwita ubwikorezi bw'abantu n'ibintu mu mujyi, bikorerwa mu mujyi, bikorerwa mu karere kacu. Na Pfunda rero azaba ari hamwe mu tuzashyiramo, nk'uko mubizi hasanzwe hari amamodoka ahagarara, abagenzi bahategera mu modoka atandukanye. Ibyo bikorwa remezo aho hose kuri Pfunda n'ahandi hirya no hino mu dusantere dukomeye tw'akarere kacu bizashyirwa. Umujyi wa Rubavu ni umujyi ukomeje gukataza mu iterambere haba mu bikorwa remezo, imiturire n'ibindi binyuranye. Imirenge ya Gisenyi, Rugerero, Nyundo na Nyamyumba akaba ari imwe mu mirenge ikomeje guturwa cyane, ari nako yongerwamo ibikorwa remezo nk'imirenge irimo kwagurirwamo uyu mujyi, dore ko uyu mujyi wa Rubavu ari umujyi w'ubukerarugendo kandi wunganira Kigali. Rafiki Kabenga, Flash FM mu karere ka Rubavu. Mu yandi makuru, ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum yasabye za kaminuza zigisha amategeko gushyira imbaraga mu kuzamura ireme ry'uburezi rihabwa abanyeshuri kugira ngo nibarangiza bazabashe gutanga umusanzu ufatika mu rwego rw'ubutabera. Byatangajwe ubwo hasozwaga amarushanwa yiswe Moot Court agamije gutoza abanyeshuri biga amategeko muri za kaminuza kuzavamo abanyamategeko b'abanyamwuga. Daniel Akizimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Moot Court ni uburyo bwo gutoza abanyeshuri kuba impuguke mu mategeko binyuze mu marushanwa aho bahabwa urubanza runaka bakaruburana. Iri rushanwa abaryitabira bitwara nk'abari mu rukiko bagendeye ku kirego kiba cyatanzwe, noneho abahatana bagatoranywamo abarega ndetse n'abiregura bashingiye ku kirego kiba cyahimbwe. Kuri iyi nshuro abanyeshuri biga amategeko muri za kaminuza barushanyijwe baburana ikirego kijyanye n'abasaba ubuhungiro. Andrew Kananga, umuyobozi nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum, ari nayo yateguye aya marushanwa, arasobanura impamvu kuri iyi nshuro bahisemo insanganyamatsiko yo kurengera impunzi n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Natwe nk'igihugu gihari nk'u Rwanda dufite impunzi, dufite abantu bagenda batugana bahungira mu Rwanda, dufite impunzi z'abanyekongo bamwe bamaze n'imyaka myinshi cyane, imyaka hafi 25. Dufite impunzi z'abarundi murabizi zaje hano muri 2015. Hari n'abandi baturutse mu bihugu bituruka mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo public ntijye bimenya, ariko dufite abantu benshi cyane cyane muri no minsi baza gusaba ubuhungiro hano mu Rwanda. Dufite impunzi zituruka muri za Afghanistan, abo n'abantu twagiye twakira nka RAF baturutse muri Chad, abaturuka muri za Sudan, abaturuka muri za Eritrea, abo bose baraza. Impamvu rero twahisemo iyi ntuza nuko ari domaine y'amategeko dukoramo, dutanga mu bufasha mu by'amategeko, duhura n'abo bantu baje gusaba ubufasha mu by'amategeko, cyane cyane mu gusaba yuko ubusabe bwabo bwakwemerwa bakaba impuzi byemewe n'amategeko mu Rwanda. Nicyo cyatumye dutegura aya marushanwa kuri iyo ngingo. Abanyeshuri babiri biga muri Nirake kuri iyi nshuro nibo batsinze amarushanwa ya Moot Court, aho basobanuye ko yanabafashije kurushaho gusobanukirwa amategeko arengera impunzi n'abasaba ubuhungiro. Aho twiga nago refugee law bayigisha, nagiri kuri curriculum, unfortunately nagiri kuri curriculum. Amategeko agenga ubuhunzi refugee law
mu ishuri ntabwo tuyiga. So iyi yari opportunity yo kuba twakicara tugakora research iri broad yeguyeho kurusha ibyo dufite muri classe ku iri somo ntaryo tugira. Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukamurisa Marie Therese yavuze ko muri iki gihe hagenda hagaragara ibibazo by'ubuhunzi bikenewe ko igihugu kigira abanyamategeko b'abanyamwuga babasha guhangana nabyo. As the theme goes, we need lawyers who are better equipped. Nk'uko insanganyamatsiko ibyerekana, dukeneye abanyamategeko bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo biriho ubu, yaba iby'abasaba ubuhungiro n'iby'impunzi ziri imbere mu gihugu. Dukeneye abanyamategeko bari mu mwanya mwiza wo gufasha gukemura ibibazo by'abatagira ubwenge igihugu. Ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum rigendeye ku bumenyi bw'abanyeshuri biga amategeko bitabira amarushanwa ya Moot Court ryasanze hari icyuho mu bumenyi buhabwa abanyeshuri biga amategeko muri za kaminuza, bityo rikaba risaba za kaminuza zigisha amategeko gushyira imbaraga mu ireme ry'ibyo bigisha. Dufite abanyamategeko benshi basohoka mu mategeko mu mashuri atandukanye, ugasanga no guhagarara imbere y'abacamanza ngo yisobanura avuga icyo asaba urukiko bikaba ari ikibazo. Daniel Hakizimana, Flash TV. Dukomereje mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge, aho bamwe mu baturage bo muri akarere bo batuye umurenge wa Mageragere bavuga ko bagoye no kutagira amazi meza ngo kuko bavoma mu gishanga, ibintu bibagiraho ingaruka mbi mu bibereho yabo ya buri munsi. Ni mu gihe ubuyobozi bwa WASAC bwo mu murenge wa Mageragere buvuga ko abaturage batuye ku musozi ku buryo bigoye ko amazi azabageraho. Binatu Mugwaneza, Nyarukeye. Ntago bayaduhaye na rimwe, ahantu ari ni kure n'ukuzamuka umusozi. Amazi kuyakura aho ngaho ugenda isaha imwe n'igice. Iyo ageze inaha ijerekani ibihagaze amafaranga 400. Ni abaturage bo mu murenge wa Mageragere, akagari ka Nyarufunzo, umudugudu wa Maya, bavuga ko bagowe no kubaho mu buzima butagira amazi meza. Abaganira n'itangazamakuru rya Flash bavuga ko ushobora kuburara utabuze ibyo guteka, ahubwo wabuze amazi yo kubitekesha. Bakomeza bavuga ko baterera umusozi ibirometero 2 bajya ku ivomo, ndetse kubera ubwinshi bw'abantu baba bahari ushobora kwamara amasaha 4 utaravoma. Abanyantege nke ntibabona uko bavoma, ndetse ntibabasha no kuyagura kuko ijerekani imwe igurishwa amafaranga 400. Ibintu bituma bamwe bayoboka ibishanga akaba ariho bavoma. Ikibazo dufite nta mazi tugira. Kuva aho dutuye ugera ku mazi ugenda isaha imwe n'igice. Tukaba dufite umuyoboro mugari twagafatiyeho amazi, ariko bidutera ingaruka kuko kuri ako kavomero kamwe gahari tugenda isaha n'igice, hari igihe usanga y'abantu benshi ukamanuka ukajya kuvoma mu gishanga. Kwa kuvoma amazi yo mu gishanga niho usanga dukuyemo amazi mabi, abana bacu bakarwara inzoka. Kubera iki? Kubera ko nta mazi meza dufite. Ikibazo kiri aha ngaha rero, urebye ku mazi, imbogamizi abana barajya ku ishuri bacerewe kubera iki? Uko urugendo rurerure bajya kuvoma, ugasanga inyigire y'abana ntabwo igenda neza, ndetse urebye no gushaka icyo kurya, amazi nayo ni imbogamizi kuko nta mazi meza dufite, nayo dufite ntabwo ashimishije, nta nubwo araduhagije urebye. Ubwo rero tugeze amahirwe tukabona nk'amazi, ibintu byawe uburyohe. Kuyabona ni ikibazo kuko tuyakura kure. Yego biratugora kuko bidusaba kujya kuyazana, kandi kwa hantu tuyazana ni kure, harimo akagendo, hari umusozi. Akatugera hatinze, isuku yego nibyo umuntu arayikora ariko biba bigoye. Aba baturage bavuga ko iki kibazo cyo kutagira amazi meza gituma abana babo basiba ishuri bya hato na hato, ndetse ko kibateza n'indwara ziterwa n'umwanda. Akaba ariho bahera basaba leta kubafasha bakabona amavomo hafi yabo. WASAC yarahageze, nta gisubizo yaduhaye. Twaranditse turadepoza, tubijyana ibipapuro, iraza ikareba ikigendera, ntigire igisubizo iduha. Ubu ngo imbogamizi zihari, abana bacu bari gukererwa kujya ku mashuri kuko tuvoma kure. Kubona amazi ni ikibazo gikomeye, hari n'igihe rwose ushobora no kurara utoze kubera ko nta mazi tugira. Dufite ubushobozi bwo kuba twafata amazi tukayakura mu ngo zacu, ariko WASAC ntabwo iri kutwegereza amazi ku buryo natwe twakwiteza imbere. Icyifuzo nuko batugezaho natwe amazi tukajya tuvoma hafi, tutavuze ngo turajya pfiye munsi y'umusozi ko yazanayo. Icyo dusaba leta nuko yadukora ubuvugizi cyane rwose tukabona nk'amazi. Amazi urebye niyo agenderewe mu iki gihe,
kuko ntabwo ubuzima bwagenda neza udafite amazi. Ubwo rero leta itubereye nk'umubyeyi kuko yatubereye umubyeyi ku bindi byinshi ikaduha amazi rwose byari hari uburyohe. Umuyobozi wa Wasake ishami rya Mageragere Madame Uwimana Bora Odete avuga ko haba abaturage batuye ari ku musozi akaba ariyo mpamvu bigoye ko amazi azabageraho. Batuye ahantu ku gasozi ku buryo umuyoboro wabo uca munsi yabo. Umuyoboro uca munsi yabo. Umuyoboro ry'Amageragere. Yego. Batuye hejuru cyane. Noneho wa muyoboro uca munsi yabo biragoye ko amazi yazamuka ngo bagereho. Bivuze ko kubera batuye ku musozi kubona amazi mu ngo zabo bidashoboka. Ni ukuvuga ko bidashoboka. Ni ukuvuga ko bigoye. Ntabwo ari ukuvuga ko bidashoboka ariko biragoye. Birasaba kuzakora inyigo bakabakurira amazi ku irebero, amazi akaba yava ku irebero akaza akabageraho. Ariko ubwo urumva ni ibintu bisaba inyigo, ni ibintu bisaba ubushobozi, ni ibintu bitakorwa huti ngo bishoboke. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1 guverinoma y'u Rwanda yiyemeje ko mu mwaka 2024 buri munyarwanda azabagerwaho n'amazi meza. Muri iki cyerekezo u Rwanda rwihaye biteganijwe ko umuturage azaba afite amazi ku ntera ya metero 200 mu mujyi na metero 500 mu bice by'icyaro. Abaturage bose bakazaba bagerwaho n'amazi meza. Eminante Umugwaneza, Flash TV. Mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda ikora mu ntara y'Amajyepfo irashimira akarere ka Ruhango ko hariko karere gakora ibyaha bike mu ntara y'Amajyepfo. Raporo iheruka gukorwa mu kwezi kwa 11 mwaka 2023 igaragaza ko akarere ka Nyanza ariko gakora ibyaha byinshi kurusha utundi turere two mu ntara y'Amajyepfo. Theogene Nshimiyimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Imibare itangwa na polisi y'u Rwanda ikora mu ntara y'Amajyepfo igaragaza ko ibyaha byakozwe muri iyi ntara. Muri iyi nkuru murumva ukwezi kwa 10 ndetse naho bigeze muri uku kwezi kwa 11. Mu kwezi kwa 10 akarere ka Nyanza niko kambere mu gukora ibyaha byinshi kuko kari kwijanisha rya 25.13% mu byaha byose by'intara y'Amajyepfo. Akarere ka Kamonyi kaza ku mwanya wa kabiri mu gukora ibyaha byinshi kuko kari kuri 14.20%. Akarere ka Gisagara kaza ku mwanya wa gatatu kuko imibare igaragaza ko kakoze ibyaha kwijanisha rya 13.21%. Ku mwanya wa kane akarere ka Muhanga gafite 12.37%. Ku mwanya wa gatanu haza akarere ka Huye gafite imibare ya 13.35%. Ku mwanya wa gatandatu haza akarere ka Nyaruguru imibare igaragaza ko kakoze ibyaha kwijanisha ry'10.94%. Ku mwanya wa karindwi haza akarere ka Nyamagabe gafite imibare ya 6.40%. Ruhango niko karere kakoze ibyaha bike mu ntara y'Amajyepfo kuko imibare igaragaza ko ari 5.10%. Ikaba ari nayo iri ku mwanya wa 8. Polisi igashimira akarere ka Ruhango. Assistant Commissioner of Police Twizere Desire ayobora igipolisi mu ntara y'Amajyepfo. Aka kanya tuvugana mu ntara y'Amajyepfo magarariye muri polisi. Aka kanya tuvugana akarere ka Ruhango niko kagira ibyaha bike mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Ibyo ntabwo ari amagambo amwe yo kuryoshya oya, imibare irasobanutse irivugira. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Valence Habarurema avuga ko nubwo imibare igaragaza ko ari bo bagira ibyaha bike mu ntara y'Amajyepfo ariko nta mpamvu yo kwirara. Umutekano iyo ari mwiza turanezerwa kandi turananezerewe kuko kuba tumeze neza mu turere 8 tw'intara y'Amajyepfo ndetse ndanababwira ko n'izindi raporo zigaragaza ko no mu rwego rw'igihugu turi mu turere 5 tumeze neza. Ariko ibyo ngibyo umutekano burya nta ujya awizera ngo uvuge ngo uri mwiza ku buryo anyurwa ngo arekera aho ngaho. Dukomeza ingamba ariko by'umwihariko kugira ngo umutekano umere neza harimo imbaraga zikomatanyije. Muri uku kwezi kwa 11 kandi imibare igaragaza ko akarere ka Nyanza ariko kakiri imbere mu gukora ibyaha aho kihari 26.40% mu byaha bibera mu ntara y'Amajyepfo. Muhanga ikaza ku mwanya wa kabiri na 15.56%. Kamonyi ikaza ku mwanya wa gatatu na 13.30%. Gisagara ikaza ku mwanya wa kane na 12.38%. Huye ikaza ku mwanya wa gatanu ni 10
10.40%, naho Nyaruguru ikaza ku mwanya wa 6 9.50%, Nyamagabe ikaza ku mwanya wa 7 na 6.70%, naho Ruhango ikaba ariyo imaze gukora ibyaha bike mu ntara y'Amajyepfo, kuko imibare igaragaza ko muri uku kwezi kwa 11 yihariye 5.46%, ikaba ku mwanya wa 8. Tuje Nshimiyimana mu Majyepfo y'igihugu. Arakoze cyane munyemera makuru havugwa mu Rwanda. Tuyahinire ku nkuru ivuga ko Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yongeye kugaragaza ko ubucucike mu magororero yahoze hari amagereza mu Rwanda bukomeje kwiyongera mu buryo bukabije. Mu bugenzuzi iyi komisiyo yakoze mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022 2023 yasanze ubucucike mu byahoze ari amagereza bugeze ku 40.7% buvuye kuri 129% bwariho mu mwaka w'ingengo y'imari wawubanjirije. Iyi komisiyo kandi yasanze ubwo bucucike buri muri za kasho z'ubugenzacyaha no mu bigo bifungirwamo by'igihe gito transit centers. Tito Dusabirema tugeze inkuru ku buryo burambuye. Ubucucike mu magororero yahoze ari amagereza ntabwo ari ingingo nshya mu Rwanda, ariko igisa naho ari gishya nuko ubwo bucucike bukomeje kwiyongera aho kugabanuka. Dore nk'ubu ubwo Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yagezaga ku basenateri n'abadepite raporo y'ibikorwa byayo bya 2022-2023 n'ibyo iteganya gukora mu mwaka w'ingengo y'imari utaha. Yagaragaje ko mu bugenzuzi heruka gukora yasanze ubwo bucucike bwaravuye ku ijanisha ry'ijana mu mwaka wa 2021-2022 bugera ku 40.7% muri 2022-2023. Abagororwa bafungiwe mu byahoze ari amagereza kuri ubu bageze ku 86,274, nyamara amagororero ari mu Rwanda afite ubushobozi bwo kwakira abatarenze 61,000 n'abantu 300. Uretse amagororero arunzemo abantu na za kasho z'ubugenzacyaha n'ibigo binyurwamo by'igihe gito transit centers nabyo bicucitsemo abantu ugereranije n'ubushobozi bifite bwo kwakira abantu. Hakaba n'uburenganzira abafungiwe aho hantu bakivutswa, nk'uko Madamu Murungi Providence uyobora Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu akomeza bisobanura. Mu rwego rwo gukumira iyicarubozo mu nshingano za komisiyo yagenzuye kandi na za kasho za sitasiyo z'ubugenzacyaha. Komisiyo yasuye amakasho 10, yagenzuye amakasho 10. Muri ayo makasho 10 harimo abantu bafunzwe 5,553. Kasho z'ubugenzacyaha zarimo abantu benshi naho harimo ubucucike. Komisiyo yasanze abafungiye muri kasho bagenerwa ifunguro inshuro 2 ku munsi hamwe n'amazi yo kunywa. Cyakora komisiyo yasanze hari kasho ifunguro riba rikeya kuko imibare y'abantu bafunzwe igenda yiyongera bitunguranye, ariko kubijyanye n'ifunguro ryihariye rigenerwa abana bari kumwe na ba nyina bakiri batoya cyangwa se abagore batwite n'abonsa basanze nta funguro ryihariye bo bagenerwa. Ikigaragara nuko ibi bigo nabyo bifite abantu benshi. Bamwe mu badepite n'abasenateri babajije impamvu ubucucike mu magororero na za kasho bikomeje kwiyongera. Hari abibajije kandi ku mwanzuro wo kongera ubuso bw'amagororero na za kasho n'imibereho y'abafunzwe ifatwa nka bamwe nk'iyisumbuyeho abadafunze mu igereranya risanzwe. Ubwo twaganiraga n'inzego mu gihe cyo gusesengura iyi raporo, cyane cyane minisitiri bari batubwiye ko hari ingamba zikomatanije zigiye gutuma iki kibazo gikemuka, ariko ntabwo mu by'ukuri bigaragara. Umuhedi ahenshi arya irindazi mu gitondo akirirwa hariya akora, agira imana yariye ibishyimbo nijoro akarya. None muri prison bararya kabiri. So twitonde muri aya maprison na correctional services tutazabiryoshya cyane kurusha abantu bakora ku muhanda hariya, abantu bakora nk'abayede. N'ubundi muri za kasho hari ikibazo cy'abagore bafungwa igihe batwite batabona ibyo kubitaho byihariye, cyane cyane ko amasezerano yitwa ya Rwanda ateganya yuko abantu bafungiye muri za kasho abagore n'abana ko bagomba kwitabwaho by'umwihariko. Iyo mutanze umwanzuro wo kuvuga ko
kasho gusanwa birumvikana, ariko nkumva uyu mwanzuro rusange mwatanze wo kuba hakongerwa kasho nkumva byaba atari byo, ahubwo mwashyiraho umwanzuro uganisha gukumira icyaha. ku ngingo irebana n'imibereho y'abafunzwe ishobora kuba irutishwa abadafunze, madamu Murungi Providence uyobora komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yasubije ko bijyanye n'uko imfungwa zihabwa amafunguro inshuro ebyiri ku munsi mu gihe umuyede wirirwa ku munsi ku muhanda abona irindazi bigoye. Mu buryo rero amasezerano u Rwanda rwasinye kandi no mu burenganzira bwa muntu tugomba kubahiriza, tugomba kureba koko ubundi ahubwo bakagombye kurya 3 ku munsi ubushobozi buramutse buhaye. mu magororero 18 yagenzuwe na komisiyo ayasanzwemo ubucucike bukabije ayobowe n'irya Musanze ricucitse ku ijanisha rya 215 ku ijana, rigakurikirwa n'irya Gicumbi ryakiriye abarenze ubushobozi rifite ku gipimo cy'198 ku ijana, na Muhanga ifite 172 ku ijana. mu mwaka wa 2022-2023 ubucucike muri za kasho z'ubugenzacyaha bwakomeje kwiyongera ugereranije n'ubushobozi bwazo, aho abasaga 5,000 bari bazifungiyemo. Kasho ya Ribu ya Rusororo ikaba ariyo ifungiyemo abantu benshi kuko bagera kuri 360, mu gihe Nyagatare igwa mu ntege kuko ifungiwemo abagera kuri 296. Iyi komisiyo isanga hari ibibazo bikwiye kwitabwaho, birimo ikibazo cy'imanza zitinda kuburanishwa mu nkiko n'ikibazo cy'abantu bafunzwe basubikirwa imanza inshuro zirenze 2. Tito Dusaberema, Flash TV. Makuru mbyejweho nanjye Habimana Abdul, amakuru agarariwe na Alphonse Twahirwa.